abayiringiye uhereye kubakera bariya bose mwatubwiye kare ntibigeze bakorwa n'isoni kandi ni injana nziza Imana ibaho umugisha. Ntabwo nza gutinda kandi mumbabarire ko turasa n'ababakasemo gatoya nuko umushitsi wacu mu minota mike yarabageze ku kibuga. Ni byiza ko tugenda kumwakira ariko iteraniro rirakomeza, ijambo ry'Imana rirakomeza, korali yakira ikomerezaho n'indirimbo zayo. Reka nsome bukeya ni gufungura igiterane nyine wa mugani hanyuma tuze kwakira abashitsi. Ni muri Esteri ibice bine umurongo wa 15. Esteri, nuko Esteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Shushani bose mwiriza ubusa munsabire mumara iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanje n'abaja banje tuzagenza dutyo. Uko niko tuzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi nimba nzarimbuke. Amen. Abadamu mu mateka yabo n'abantu bari basa n'abari barasizwe inyuma n'amateka bikabije. Habe no mu isezerano rishya abantu bamaze kumenya Imana, abadamu barapinagazwa, hari isengesho basengaga abayuda, amagambo 3 bavugaga mbere yuko baja mu rusengero. Bakavuga ngo Mana ndagushimira ko ntabaye umunyamahanga, ndagushimira Mana ko ntabaye igikoko, ndagushimira Mana ko ntabaye umugore. Urumva umugore ni kimwe n'igikoko, ni kimwe ni ibintu biragenda. Haleluya. Abahani wacu narababwiye ibintu habe no mu isezerano rya kera. Abagore iyo yabyaraga ntibamuhembaga, baramucaga. Yabyara umukobwa bakamuca iminsi 14 ategera abandi bantu. Yabyara umuhungu bakamuca iminsi 7 afazari. Umuhungu byibura agacibwa iminsi 7. Kuzagaruka kwa mushumba yitwaje akantu. Ariko muze mushima Imana. Twizamure ibiganza. Haleluya. Haleluya. Mu isezerano rishya riravuga ngo aho ibintu byatangiye guhindukira, ariko nubwo byari bimeze gutyo, hari igihe Imana yagiraga ikigahamagara umugore umwe ikamuhagurutsa, abagabo bagatangara. Yahagurukije Debora, abagabo bananiwe banga no gutabara batajanye. Debora arababwira ati, ni urugamba ni mu rutsinda, bazavuga ko umugore ari wari uriyoboye mube mubaye igisebo. Kubera ko abagabo bari bananiwe baravuga ati biramaze, nidushaka bavuge ko ari umugore wasinze, ngwino tujane. Uyu mugabo navuze, uyu mugore nababwiye kare wishe Sisera, ni umugore. Hari igihe Imana yanyuragamo ikagira uwifata ikamuhagurutsa igakora imirimo. Bwana asifiwe sana. Ariko mu isezerano rishya reka mbabwire utuntu nka 3. Mu isezerano rishya abagore nibo bavuye ku musaraba nyuma, baherekeza Yesu, bagumayo, bararuha bakaza babasunika ati nimutahe. Naho abagabo bamujanye nk'abagiye gutivu baragaruka. Abagore nibo bavuye ku musaraba bwa nyuma nimugoroba. Abagore muzamura Yesu ibiganza. Haleluya. Abagore nibo bazindutse mu gitondo cya kare mu kibungabunga, hari inyamaswa, hari mu gashamba biteye ubwoba.
ariko abagore barapfumura baja ku gituro bwa mbere. Cyo ni icya kabiri, abagore nibo babumbuye akanwa bwa mbere bavuga umuzuko. Nibo ba mbere bavuze umuzuko. Itorero ryacu ryubatswe ku muzuko. Nibo ba mbere abagore bavuze ko Yesu atariho. Nibo babwiwe ko uwo mushaka ntari hano, yagiye. Zamura Yesu ibiganza. Nza nibuka umugore umwe ngo wamubonye abona marayika, ngo aravuga ati ni wewe wamushizehe, ngo amutekereza ko ari umujardinier, umuntu ati wa murinzi w'agashamba we, wamushizehe. Haleluya. Aramubwira ngo wirira wa mugore we. Haleluya. Yesu ntari hano. Umunsi muzagira ubuntu, cyangwa nimba harabagiriwe ubuntu bakaja mu Isiraheli, hari ikintu kiza kinezeza kuruta ibindi byose. Iyo mugeze mumba mukabona rwa rutare, byanditse mu Cyongereza njyewe sinzi cyinshi, ariko haba handitse ngo ntari hano. Ntawe uri hano. Zamura Yesu ibiganza. Abagore niba bavuze iryo jambo ngo yazutse. Abagore, haleluya. Umugore niwe wemeye bwa mbere mu Buraya. Ubu butumwa dufite bwavuye mu Buraya, ariko umugore wakijijwe bwa mbere, kandi Uburaya bwabwirijwe na Afrika. Afrika yabwirijwe n'Uburaya, sibyo? Siko mubizi. Umuntu wakijijwe bwa mbere mu Buraya ni umugore. Umugore witwa Lidia yakira ba Pahoro, none babwirizwa ubutumwa. Ba missionnaire babandi batangirije Gasave hari iwanyu, burya bari bavuye kwa Lidia ku mugore. Zamura Yesu ibiganza. Haleluya. Dushobora kuvuga abagore. Umuntu umwe yaravuze w'umuhanga, aravuga ngo kurya ubona umugore abasha guhindukiza umwana muri berceau, ngo afite imbaraga zo guhindukiza isi. Ntabwo uri umugore gusa, wabishaka n'isi wayihindura. Za mbaraga zibasha guhindukiza umwana muri berceau. Jewe sinigeze nderaho, iyo wamumpaye habe n'akakanya ko kubasengera hano, abana ngira ngo bagibarwa amahoro ndabacurika simbizi, ariko abadamu bazi kubarera. Muzamure Yesu ibiganza. Muri abanyembaraga kandi muri intwari. Uyu mugore Esther, reka nsoze kubera kubarekera umwanya, ni umugore w'igitangaza. Izina rye yitwaga Adasa, hanyuma aza kwitwa Esteri. Kandi kwitwa Esteri ntimugire ngo wari umurimbo. Ni ikigirwamana, nuweguriwe ikigirwamana cy'inyenyeri. Estera ni inyenyeri ikigirwamana cyo muri Perse. Babanzaga bakabahindura amazina. Habe na ba Daniel si amazina meza, ba Berushaza bari abandi bari bafite andi mazina meza avuga Imana, bakabita ba Abidinego. Abidinego ni Imana, ni ikigirwamana cy'ukwezi. Twagiye twebwe kubera kutamenya gusobanukirwa, umwana ukavuga ngo ni Abidinego, nabya umwana mwise Abidinego. Ubu buryo mumwise ngo ni ikigirwamana cy'ukwezi, ariko nta kosa, kuko sinababwiye ko uriya witwaga ngo ni ihene yo mu gasozi ko Imana yamukoresheje ibitangaza. Izina ntacyo ritwaye, Yaeli. Ariko uyu mugore reka murekeraho, tuzagira umunsi wo kumutindaho. Uyu mugore yari umunyagano w'imfubyi, ari kwa mwene wabo. Bamwe bavuga ngo ni musaza w'abandi, bakavuga ngo ni se wabo, ariko akamwubaha. Igitangaje Esther ko ari igitangaza, yagomeje kubaha Moridekayi amaze no kuba umwami. Abantu b'iki gihe ntabwo bubaha abantu niyo yakureze ariko ukaza kuzamuka mu ntera, ntabwo umwibuka. Ariko Esther yari igitangaza. Baza bavuga ibintu bye byinshi, habe no kubarobanura, babanzaga kubanyuza mu kantu
muri botike ikomeye, muri alimentation ikomeye, bagatoranyamo ibintu, yamara akaza kurarana n'umwami. Mu gitondo nta soni umwami yagiraga, akavuga ati no, ndamubenzi. Ariko wa mugore nawe ntabire mwaha gatahana twatunga. Ariko Esteri habe no gufata kantu, habe no gufata kantu muri alimentation, habe no gufata kantu mu magaze. Aragenda abona ko ari umuntu muzima. Ariko ni igitangaza kwemera kurambagizwa n'umuntu mutigeze muvugana. Umugambi w'Imana kuri wavugaga mama ni igitangaza, akarambagizwa n'umuntu mutigeze bavugana, kandi yari gicaga. Ntimugire ngo umwami Arserusi yari umuntu muzima, yari gica, yari umusinzi, umusambanyi wo mu rwego rwo hejuru. Ikibabwira ko atararaga niwe, umunsi Esther agenda kumwiyereka yaramubwiye ngo Esther yari afite ubwoba, ngo agize igihe kingana gute batabona, iminsi 30. Buriya yari ku bandi bagore, ngo ati ndamutunguka he ngize iminsi 30 ndazi yari n'abatazi yone. Ariko Esther amukira bugufi. Ikindi gitangaje muri icyo gitabo ni ukwegura kuriya mugore Vashiti. Kwegura kwe ni igitangaza. Urabona ni nk'akarengane. Uyu mugore yari afite abashitsi nawe mu gikari, umwami nawe ari kumwe n'abandi ba ministeri, kandi uriya mugore muzi cyatumye yanga. Umwami yari azi ko ari umusazi. Umwami yari afite intego yo kuza kumwambika ubusa mu bantu. Ngo avuga ati dore amataye mu bana n'abakwe n'ibiki. Uyu mugore ati ibi ni ibikaranga. Ariko Imana ishobora kurengera abantu no mu karengane. Akarengane kavaci nibwo Abalewi, nibwo Abayuda bakishijwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Reka mbabwire ibintu bikeya gusa soze. Umugambi w'Imana uteye ubwoba. Umugambi w'Imana uteye ukundi kuntu. Esther burya yaritanze, yatanze agahanga ke ngo gapfe kuko guseruka imbere y'uwo mwami w'umusinzi. No yari afite amakaprice ateye ubwoba. Iki gitabo ntikivuga Imana. Hari ibintu bine impamvu gituma muri Esther ntuzasanga izina ry'Imana, muzagisome neza. Hari impamvu enye, ariko reka mvuge ebyiri nsoze. Iya mbere nuko hari ahantu habi, abantu batekereza ko hari ahantu babi badakunda Imana, ariko kuko nibaza kuvuga Imana barabizira. Hariho amazina menshi ariko izina ry'Imana ntirigaragara. Ariko nubwo Imana itagaragara, ariko n'Imana irimo ikora imirimo. Imana ntisakuza. Imana ishobora gukora icecetse. Imana ni Imana ikora nubwo haba hacecetse. Bavuga impamvu nyinshi. Bavuga ko banze gushira mu izina ry'Imana kubera ko bagize umunsi mukuru wateguwe na Esther. Baravuga ngo wenda muri iyo minsi mikuru abantu bosinda izina ry'Imana bakarivuga nabi. Kuko muri iyo fete ya Esther bemereraga abantu kunguko bashaka, bamaze kurokoka bagize iminsi mikuru y'ifete ikomeye. Ariko reka mbabwire umugambi w'Imana ku bana b'abantu. Uyu mugabo yari yatanze itegeko mu bihugu byose ko barimburwa. Ntabwo yari umwami gusa, yari atwaye kuva muri Ethiopia, kuva mu Buhindi kugeza muri Ethiopia, ibihugu 127. Atanga itegeko. Twebweho habaye ikibazo hano, abantu bagahungira mu Rwanda, abandi bagahungira muri Kongo bakarokoka. Ariko iho utekereza ibihugu 127, ibyo byose byari mu bushobozi bwe. Ariko Imana iri yaranja. Mwabivuze kare uburyo yiyaranje gutabara. Uyu mugore yari afite ubwenge butangaje. Murumva akeneye umwami bwa mbere kansoze. Umwami yamaze kumwemerera, kandi kubera amasengesho niyo yakoze ku mutima w'umwami. Aturashaka iki? Ngo nubwo cyaba ari igice cy'igihugu ndakiguha, mbwira icyo ushaka. Mudamu aterega ntacyo nshaka. Ariko murumva ubwo bwenge
ngo ndashaka gusa ngo ka reception gatoya, kuko yarazi umugabo akunda akayoga. Yari soma gake nimba ari soma gake. Ati ndashaka nguzane na ministere wawe w'intebe mbagaburire gusa mwitahire. Ati cyo ni gito. Barazana na ministere. Bararya, arabatekera, arabagaburira, abaha icyo bashaka. Habe no kuvuga imbere y'Imana. Bakozi b'Imana, ntukirirwe ubasha kugira icyo uvuga kinini. Ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, kugira ngo icyubahiro kibe muri Kristo Yesu no mu itorero ryayo. Ibasha gukora. Ndabizi ufite ikibazo mu rugo, ariko Imana irakizi, ibasha gukora cyane. Haleluya. Burya Imana yari ibizi. Fete ya kabiri niho yaje kuvuga ibintu. Haleluya. Ese muzi ko ibintu byabaye? Akimara kubivuga, ngo Hamani aracyanganyikirwa, aza kwikubita imbere y'umwami, arasimbagurika. Umwami nawe ararakaraja muri jaride ngo aze kugaruka. Aravuga ati dore none agiye no kumfatira umudamura. Kandi yari yababaye gusa. Moridekayi aracyanganyikirwa buri cyo akora. Ahari gupfa Abayuda hafa Hamani. Imana ibaho umugisha, mukomeze igiterane. Umugambi w'Imana ntiburizwamo. Ibyo Imana yavuze izabikora, no kubikora izabikora. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.